So that is my boss says then you can kwinjira mu kifaananyi kyange. Kwinjira mu kifaananyi kyange. Mjama de gatona. Gatona gaingira. Wagolola. Mimi baje kwa mara huko. So those are some of the challenges we have. Classes are not enough. The government. Mwana veno ya bita. Minister, so we are beginning with so when I come here, which I want to be so long for now again. Aye, or one letter to listen, so local. No, local man, the way the Busoga Kingdom, to some of the salary, the room, the attack at Muchi, Busoga Kingdom for the military. Just about it, we increase it for this. Just wekirize muwenga iwe ebibuzo ojja kubibita ani mulina lyamu wekibita trendi gy'abantu balemererwa badema kukalukisente bati mwomuli wano okwenda okuba congratulate you all nti mwena muli bawanguzi wede bibuzo mukali tubikola ebidi mwena muli janta so akola kudema mwena musobola okutuuka nga twena wetuli mwena mwatuuka ku university then mwena mwafuuka ku bakwini nga wetuli. Good afternoon to all. Zamaina gange nze remember Reina nga ndi queen Miss Tourism okuva mu isaza ly'Ebuzembe. Nze abaira asooka oba ng'olimu okutya nti nze asemba ebibuuzo bituuka kasita osoma ng'olitegeera by'osoma soma ekibuuzo okyetegerera ekibuuzo okiyita ebitudaba nga tukola ki tubita
nze message yange singa mwana wekira yomwa afere P1 design na kukotikana wakati social sana but change zo bakola ngoba ngoba ekibuzo olija abakola paper but change solo bakola nti first break goal wa abantu change then read the question first be patient in all you do, especially at house. Be patient. Mugumikiriza. Mubintu buli kintu Katonda n'asooka. Nsaba tugaite walala obwala tubeyanze muri obugambo obulungi abamuno muno mwenda mulyotiba emino bataikufu naye sana muzira wobonana omuntu wairomba nagandala kunika kuola okolake okuziba maama kadde agamu baba kyabazinga eri ebintu bibava obawa mwena aba balina abalina bamama tuyamba tuti ekyo tudasobola okukikola nga tuli wakati move up to this way. But mind about what I so you're asking the number. You're asking the number. Success. Mama watu walizimu na mutambele byabeo. Bamisi tu walizimu ba Busoga babeo. Abeo bakola batiki isabeo aba chabazinga abeo ade mama mama kadaga abeo mama butese abeo Para que era abeo
Iyo item musobanura gikola abantu babiri. Amaina gange ninze Serukoma Waloni headmaster wa Nakavuma Primary School. Ndina abaana 5 asatu na bana. Ayensima mama Kadaga, baba Kyabazinga, mama atuwarizi muhere nina Mutamba, bamisi Busoga, abana mawulire n'abantu bona abagire tibatugemera ku baana baife ab'ekyo musanvu nibafuna ebikozesebwa nga bajja mu biseera ebyokukola ebibuuzo. Tulina okusoomoozebwa kuno nti tuzira ofiisi tuli bwa mu kifulukwa era amadde gagwa tulimukira bwakubirira n'okujja kwegama. Ebibiina bye tulinabyo tulina ebibiina 7 ayenga ebibiina abaana bebasomeraku tulina ebibiina 6 era nga kibiina ekindi kisomera bwa mu muti. Wegabati gatoonye okusoma tikubaawo tuziza mugwana. Omugwana gwe tulina gwo guli kumpi kukola ki kutulemesa kujjayo kuba omuntu ni bwatuuka odalinga ku obulinga agutya nga bwe tuida okubona nga tutuuseeyo. Tutuusa okwebaza abantu bano wamanga baba Kyabazinga, mama Kadaga, Minister wa Tourism Muhere na Mutamba, aba media ba Busoga Tourism, ba Misi Busoga, abasomesa, abaana n'abantu bona abandi abasobera otubererawo mu kiseera kino nga abaana ife bajja okukola ekyo musanvu n'obuyambe batuwaire tuli basiimu ino. Batuwaire sets abaana ife bajja kusobola okukola bulungi okubala. Batuwa obulezi obw'amaino abaana ife bajja babayondo ng'ebiwukati biri amaino gaibwe. Batuwa abaana abaife abagala babawaire ebikozesebwa mu nsonga daibwe. Bawa abalenzi ebintu ebibasobola okuba kumati bayondo. So titudema kwebaza abantu ababije tibatubererawo kuba buti esomero ife tulisubira ati abaana banaba bayondo nife bona tujaba baki bayondo. Wabula ebisomoza nebingi nga bwentu mwenjire timbi mena. P7 ndina abaana 72 ayenga abaana 2 bafuna mu ku obukosefu baba nga tebasobole kwira ku bano nife. Abasigairewo balijja kola ebibuuzo. Era tuli basiimu ino kyenta sobola kwira mu kwogera ku kimena busiimu kibwe tulina ki bwe tulinabo. Wabula ntawo bwabuze nti ninze koza Rigani nsomera ku isomero ya Nakavuma Primary School e Luuka. Nebaza Kyabazinga wa Busoga, nebaza mama ine bantu jovu ya Mutesi, nebaza mama watuwalizi mama na Mutamba Eleni, nebaza mama Kadaga, nebaza n'abantu abatwambye ku okutuwa ebintu byaife bino. Nebaza ni honorable Kisa, nebaza buli muntu akoze ekintu kyo niba Miss Uganda ba Busoga. Niba Miss Busoga. Nebaza abanamawulira okuva mu Busoga Kingdom. Nebaza abantu abatuwaire amaseti gano, abatuwaire peni, abatuwaire korogeti, abatuwaire rulers, abatuwaire amaraba. Nganze Rigani eseti eno erija kunambaku nti raba we mankoze mu kwensobi sobola okuba nga sasa mu isomo ngeri okubala. Mulimu kontrakita esobola okunamba okumejalinga nga ndi kuba angozi ni campus yona ya namba. Nebaza abantu abatubereirewo nti mwebale ino mwebalirira.
nganze koza rigani nongera okuba nga nsaba Rebecca alitwala Kadaga asobola okuba nga atwamba ku musonga ey'ebizimbe ku isomero lyaffe linene la Kavuma tuzira office ng'abasomesa bavugire nga bakimenamena nga bakoba bati office begama wegame nga amadi gatandise nongera okuba nga era nsaba Rebecca alitwala Kadaga asobola okuba nga akyusa mu musonga ey'abaana abawala abasinga bungi mu Busoga tibali kusoma olw'embeera eya school fees asobola okuba nga ayongera okuba nga providing technical skills asobola okuba nga damba abaana abawala basobola okuba nga bafuna ebintu byaibwe amina gange nize koza rigani ngadde junior commentator nvirano kwa Puhiru nvirano kuna Kavuma primary school eset Kadaga kyabazinga abana mawire mwana mwana okuva mu Busoga Kingdom nti mwebale ino mwebalirira Miss Mid Nagange nize Asege Mary nga nvira ku isomero lya Kavuma primary school nebaza mama Kadaga ku bino byatukoleire kubanga tuwere ebintu bingi tiba wala tiba lenzi atwambire walala yatuwa seti yatuwa pads pencils pennies and rubbers byatuli josobola okozesa mu bibuzo byeffe nga tulikola kubanga mistakes ningi oyinza owandika ekifungo olikwenda osasa ngozira rubber yatwambira awatyo nebaza kyabazinga weffe byotukoleire binene nebaza ba miss tumwebala omulimo gwe mulikola munene nebaza baana mawulire mwena tishe mukoze kinene nebaza mama namutandereni wena mama ba okubanga byokoze binene je tuli nasigala nga mbasibira entanda nti mutakoma ku ekyo Katonda jaba we omukisa bana timuri kwenda muyigero musigale lemu abana abandi Teria ubundi. That's the happy schools. Like writing on walls. Abasomera kuba eroni staff made Ireno side yangu. Wewe Latif. Balina. Timu ya madami tukamwambia kunozowali. You render to us, we are really so grateful for love.
Okay. Wala ikiange. Bani ngo ina jumunga longo wani. Dikeme ngeli nzeni. Bagaimana nganu batu? Apa kusimu yange? Soka. Kama ni mtu. Kama ni hapo. Abana mutamba oye. Namagera oye. Genza kewezekya head teacher Namagera Primary School. Ndimusana fino olunaku lwa leero ntinkyaziza abageni abaidde otuwa ebirabo by'abasomi nga batuweere pads, batuwa mathematical sets, pens, rulers, sharpeners, pencils na buli kimu ekikozesebwa kuba tubenga n'obuzibu nga wenda osomese measurement nga oluusi abaana babuzira. Nfuna omukisa olwaleero nti babibabaire buwe bulungi ku bwereere. Kale ntuusa okwebaza kwange eri honorable owa tourism omukyala Helen Namutamba, nebaza omukaire Kadaga n'abakulu boona boona abasobola obituleetera olunaku olwaleero nti bendeiza abasomi baife okukola obulungi PLE babendeza success oba wa success cards n'obubaka obubakumaakuma n'obawa amaani oba nti bakola bulungi PLE 2024. So tuli basiimu eno mwebyo byona byona mwebalaina era tumutolanga okusomoozebwa kikulu baana okulya kirimu obuzibu kobakoba nti muleete ku buduuma tera batooza kiro 4 n'enkumi nga 2 edoosa agasanga balemerwa obutala. Kale abaana basiiba nga tibaliire. Kale yo ne challenge enkulu esingayo, otherwise ebintu byona byona bitambula bulungi. Amaina nzake wezekyo yaditsa Namagera Primary School. Nzake Akewa emuyembe
Ono shoga ine siku. No. Ndili wana eri ku Luuka no. Amina. Budebe. Kale. Bachinira okubasangaza aye tindi oba akaseera kanabaawo ukole kwetu babawe mu kudansi. Success. Now what you are going to do? Mama kadaga abeo. Mama mtamba abeo. Amaina gange ndi Kagoya Mary, head teacher wa Kitoto Primary School. Olwaleero olunaku luno olwokuna 24 mwezi ogw'ekumi 2024 ndi musiimu ino olw'abagenyi b'enfunye okuva mu Busoga Kingdom. Bannange enfunye ba Miss Tourism baidi okukyalira ku isomero lino nga basindikibwa Busoga Kingdom. Nenda kusiima ino omukyala Namutamba Helen olw'omulimu omukulu gwakoze okundeetera abantu abo. Nenda kusiima mama wange Right Honorable Kadaga Rebecca alitwala
olw'okulobinga nibagemagana ni Honorable Kisa Stephen Bakubalwayo MP wa Luuka South niba kumakuma ba Miss Tourism nibaida wanewa ife ekituuto nenda abakobera nti leero n'olusoose okubona ku ba Miss Tourism ku ground so nkisiimye ino nkisiimire irala bananga abakulembeza abo bendogeire ku bananga ensiimye ino n'obuwombeefu mwebale ino kuidukira abaana ba Kituuto Primary School mwebale ino okulabirira abaana baife ab'ekyomusanvu mubawaire ebikozesebwa ng'omukyala mwabawa amaset mwabawa pencils mwabawa toothbrush mwabawa toothpaste bananga ensiimye ino mwebalire irala mwebale ino mwebalire irala wabula ng'eisomero tulina ebyokusomozebwa bingi okusookera irala abaana tibalya ku isomero abaana basiiba ndala abaana 75 ku lwenda 3 n'abalya ku isomero ekyokubiri abaana baife bali kulumuka mu masomero olw'okuba nti mu butondo obw'ekikyala abaana baba bazira byakukozesa ekyokusatu mu kusoomozebwa abaana bazira mayunifoomu baida ku isomero toyawula mwana wa kyalo ali kutambula obutambule ajotema ebikado n'omwana omusomi ekyomukaaga nenda abakobera nti tulina obuzibu ng'eisomero nti ebibiina bye tulina tebitumala abasomesa ge basula wabiino kyokka ate nga batono ababanga bafunyeku ayi abasinga bazira wa kusula bananga ensonga eyindi n'okubula abaana we babita nibakoba bati eno sengenge ekugira abaana wetutaakwa emiti abantu ab'ekyalo bagiiwako kyatubeera ekizibu nti abaana babitira buli kantu omuntu ow'ekyalo ayingirira buli gamu tomana mutemo tomana muntu mulungi n'ebindi kamaala so olw'ensonga eyo banange nsaba gavumenti mutwiruukirire nga Kituuto Primary School mutulumuukirire mu ngeri ey'endawulo mama Kadaga nenda akusiima nti weebale ino omutima gwo omugabirizi gutyo bw'otwirukira ife abaana b'ekituuto n'otwenda era nenda okwongera okusiima Honorable Kisa Stephen MP wa Luuka South nti baba weebale kusaka weebalire irala nenda kusiima Ministry ya Tourism nga omukyala Namutamba Helen kuba nze neyankubira isimu mwava banange nenda kusiima ino nti mwebale ino nasiima ba Miss Tourism nti banange mwebale ino mwebalirala kutwenda ni mwida ni mukyalira ku baana baife ni mubawe isuubi nenda kusiima Baba TV nti banange mwebale ino mwebalirala omulimo mwena gwe mukoze banange mutalinga inuma mukyuke nga bwabukyuke mwongere okwida mukyalire Kituuto Primary School nsigaire Kagoya Mary omukulu ow'eisomero erya Kituuto Primary School mwebale ino amaina gange ninze bali egisa Colini era nga ni musomi wa Kituuto Primary School ndi kutuusa okwebaza olw'obuyambi bwe tufunye okuva eri Ministry eya Tourism ni Honorable Kisa Stephen Bakubalwayo olw'ebintu bino bibasoboire okututuusa ku lunaku olwaleero batugabiire ebintu bingi omuli eseeti tube tuli bubi nga tuzira seeti de tukozesa mu kubala aye basoboire okutuwa esente manya ng'eseeti n'ebintu bingi omuli penso n'emiswaki kale nebaza n'omwoyo gwange gona nti kyebakozi kyamaani bebalire irala nze nabire Pransi omusomi w'Ekituuto Primary School nze ntuuse okwebaza Ministry ya Tourism mama Kadaga ni Honorable Namutamba Helen Kisa Stephen tutwebaza obuyambi bwona bwe mulese mutugabiire sentale bat singa ife abawala tube tulakinga panties sexy era tusubiza nti tujakola bulungi tujaleta first grade imbere era nebaza niba Miss bano bemutambulira nabo nimba mwena omwijo okutuyamba tuyanziza Kanika sawa. Sawa ina. Basi bwira ina.
Maina gange nize kagoya Annalisa Miss Tourism owe Busoga 2024-2025 olwaleero bakukyalira nize kagoya Annalisa Miss Tourism owe Busoga 2024-2025 olwaleero bakukyalira amasomero 3 Namagera Primary School, Kituto Primary School and Nakavumo Primary School. Okukyalira kwa abaana ab'ekyomusanvu kubayizaamu amaanyi basome ino. Ngenda okutwala omukisa guno okwebaza Mama Kadaga, Mama Helen Namutamba n'obwakyabazinga olw'ebyobulungi bye bava okolera abaana bano olwaleero. Tuva abawa sets, rulers, pens, pads, pants okuyamba kwa abaana okusoma n'okola their exams omwezi oguli the next month. Abaana mwena mu masomero ndibasaba mugumiikirize ebirungi biri imbere biri maiso era omuntu bw'asoma aba n'emikisa mingi giba n'obulamu obulungi. Maina gange nize Namulondo Shanita yanga ndi Miss Tourism Luuka Chiefdom. Olunaku lwa leero luno lwe lunaku lwa mikisa ino tukyalira amasomero 3 mu Luuka North okuli Kituto Primary School, Namagera Primary School, Nakavuma Primary School. Era nga gana amasomero gona gabaire masanufu ino okutureceiving era batuweire welcome enungi yene nga bebaza Ministry ya Tourism Busoga and Heritage olw'okubasuulirira omwoyo okubawa bye basoboire okubawa era nga bakoba bantumye okubakoba mwebale ino. Luuka Chiefdom eno erimu ebisomozebwa bingi era nga ni challenges dona nyingi aye nga Miss Tourism Luuka Chiefdom tujja kukolagana walala ni Miss Tourism Busoga Heritage okusolvinga challenges dona ediri mu Luuka nga we tukyalira amasomero gano tubwine nti buli isomero lirina ebizibu byabyo ate nga bino ebintu byenda obonebwamu okubikolebwako nga bukaale. High chances of pregnancy tudibwine ino mu masomero era nga tutuuse nga amasomero agandi abaana ba droppings out because of early pregnancies. Basing on We are really so grateful for life.